songgok doro kamu ulala isiar bang nyong minus pangiring mo jadi pas songgok naik songgok matutu tur dimuna takut matutu saya mangiring anak matutu non terus pangiring mo mangripur bujul nariyo songon nariyo ini amat lain king ba saya maruh matutu utoro harap pangu marbuli pugi jam asal terhatok tutu maras ngiroh hitaki bunga tau jadi songon nariyo dua-dua na ada ras ada ris ada sepora-pora dua anak mau natorok jalebur nariris jalan dalam pas marroha batu ya dong di pasar kami songon ulus pangiringon mengatutu non satu hamuna lima songon ulus sidor rabbon saya sama tujuh solu satu hotel mengatutu satu tuh ulus pangiringon satu penggabean satu karhorasan ini mengatutu amang perkusin nami anak pasar tenai masongon buher nang guru nami songon ulus pangiring pangiring anak mengiring helan nang guru nang katamu mah nang kabuji Basa harta rumah na winari kami. Tuhan yang kami lepas.
lihat kamu dulu. Minum. Nah. Tahu dulu Jo. Basa harta rumah na winarik kami. Tuhannya ke pinapar. Anong beras mo sa araw? Aku. Jadi tahun itu malah kita minum Jo. Lihat kamu dulu. Minum. Nah. Tahu dulu Jo. Semari dari kita salhut kado. Dia makan sekiatnya. Rohi teman-teman oleh Quran dan Muhammad. Orang bersikiatnya untuk oleh Quran dan Muhammad. Sarutan, ya kakak, sarutan. Baru.
Jadi dorong saya hidup di hamura dan yang baru. Biar aja nanti. Adong pengiduan nami sawatik tu bernami tu baru nami. Biar aja nanti. Nakingani mau pasang kami bere. Ima ulus itu rapuh. Ulus nahapal. Ulus nagajak. Sekejap jawari tadi bikin nami pulang. Tuhan anak tiba puluh kamu pinitani. Ulus nau pasang kami beredong tobro. Asa dohonom ma berku sakabebe petahoi dok toko tutulang mi. Malas Tuhan amin. Dok ma atas sakabebe mole ate berku. Malihat di bulan madutu kubasahat rohaku rohamu karaja itulaku natulaku nadong bunga iba besok tekas tutu songon hidup muna nak kening tulang songgok do rohanami dong burumo ima na dibatu kamu na so kamu katulang na tulang nami na pungubiso saya songgok na uli matutu dihami beremo do burung tulang Amin. asa songgok matutu dihami songgok ditangyam yang anak kaning tulang asa sahat matutu na sinasa rohanami saya tulang anak tubuh burung Amin. ditangyam nona katulang nami solok na jadi panginoon na ako terlumog gusto mo na ito lang arang donak kani sada point dia so man nangiro itu lang nakani nga jumulang na alpasatan miso sa pinarsitan ulan itu lang nakani Amin. magdahati man tutu sa ito ditangyam mo na tutu sa satu dua kapanginoon na so lima mo katulang nami dan tulang may sa diliang mo tutu kajam niyo sarili yang mendapat hasiaton asaboy amo tulang nami raja ibu tulang nami tonggo amo tulang nami jadi manirin uroy hami kabarene bermo tulang tutur latangnya sesiak mamu tulang dia kepulang nai sesakok matutu tulang nami Amin. sesa matutu kasinak sanurang sonsoni amo tulang nami tulang nami segajang mamurmu tulang batung petutu namsa akan dipasatu sama ulus torok rabu si torok madidur matutu si torok matutu dihami anak baru sama pangidong muna tangyang minay tulang bamanggat itu sodi pihata siya na berema tulang daku botol bimanang dia tulang tutung dia roh muna dak na tois tulang madu kanyang botol balik tulang Amin bre. Jadi kudu diambil kira-kira nih. Ora. Ada rasul tak gitu aku.